casualty report sa sang ganin thil kan lo soi lok dona Christmas wok ve thi mitam tak chuan thadawin mangma se kong le lama chuan accident tam hun lai te hospital casualty lun em lai te rui thei thil tam hun lai te police report tam hun lai te ani thina pathiam poi kan soi zual so hun lai ni te pon a khiat thin thalai tam tak hi ande mom ngot lova hun lim om te hun thol te hun nuam te man ve an sak thin wang ani a chuwang tak chuan Mizoram Eid Festival hi bo sei thin ani a ni kum khan mi sing thum chuang aron kalin kan khria kumina po December de som pakwa tanga ni som ni le pani hian lamola nei le ani dona in chung ko in ron kal turin kan som du chewa food court zau taka te hian thil ron ei ula in thian ho ten ron kal ula in ngai zong nen te ron kal ula aten chu mani chok te pon ron kal ula Youth Festival lamola kai mu vek dona ya tero sang sang ring to oh ti don ni oh